O polo fa fa talo fa jule ni vanga o le via fi ina ua jolu minuti o te ai le tu la lima e le tautua fa wow. Ia mare o nanga longo pui li I alau Bluwave TV. I le rei fo ia fiafi o le aso tofi. Aso se fulu mare tolu le masina lona fitu po le masino o iulai luave lua se fulu mare tolu. O te o folofa mo fa talo fantu ma fa feilo ia tu fa tu lima. I lo o tau pa ia ma lo o tau ma malu pa ia lasi o Samoa. Ia, mai le fasongo ao ma le antu folasa. Ia, wa foi. Ia, le faepa o vaasavili. Ia, au loloa. Ia, mbese foi le tutaitanga o folaunga. Pe o le tala na fai, la inga malosi, la inga sātu numu fono. Ia, le fita I tunga o seo tātou watiru. Po fea lava le tafa o le kelope o lea foi. Wa e maua mai ai. Le au onanga. Ia, ma le tautua. Tautua upu alau onanga le Bluwave TV. Fatalo fatu asia tele vanga o le afi malo le folau malo le fatu toa io o mai o ile ni fiafi o e mau le fia po o le mele ia I tau alu iluma le fia to yo so mai fa no noa ia ko sa fia ko ekipi la lo fa ngongo ia to yo so ilunga fan o a uma langona ia mafisuisu ia inga o le soifuanga fa malo antu ma fa after ia tu folau Malo a fua I lau ua maua, tiu te mwhaiva le nei aso le whaingofie, a ua tātou whaasifo. E le whaatawhiti fo I o le nei aso, po o le nei vai aso. E ala I tiu te mwhaiva, o le tautua matavela, o le tautua tua vae ma le tautua tua lima, o le tautua upu, o le tautua toto, ia o le tautua le whaanongolongo tina, o le tautua ai tau malele ma le tautua matalilo. Ia maso o se tu ai ngā tautua o loo mawhai o na e whaataunu ina I le nei taimi e le ngata mō lou ainga o le nuu o lau e ka le sia o lou tu malo a me se foi o lou atiru wha malo lava le tai malo leuta tauta ia e le vanga o le fiafi ia whata alolo leo sa mawhai ngā o Samoa a wa o e lava o le ao mamala o Samoa ia o le AVV au talangata o le fue lave e le mawhai e loo whaatau waa ia o nā au talaina wa o le aturu tofi. Mai lava ia I le motu sā o le tui manua ia po o le motu foi whamai o le motu e tau waitu e tau foi tangata ia me se foi le whaleanga fulu ioe o le nā li ta I le motu ia o le foi na autasi I le motu mai antu le fio le tui manua mo na tawhai se ia pa ia ele o fale a lupo o ele o le alantau o le vau tupua wa fili ma puletu na tawilo ma tupule ai manu o malo ia a wa Samoa mo antaiao mo na tangata pa ia ainga malatu tama o tama foi mo latu ainga ia o aingo nofo aingo e aingo papa ia ainga ta fai far fatu ainga tau se pui o tu mo pule e tu au malantau wa ainga le taimi le va au fono ti falo polu o tofinga falo polu o malo falo polu papa na tu ta faitia ma tu ta faitoa o folo fatu asia tele ni vanga o le fiafi e ia ilo ngona mau tutu o lo manuia oe male ainga o lo manuia oe ma sia ufanau le no foiano ia e me se fo io le sunga le fafia ngainga ma le faletua le fionga le patele o tomai te isa pelesteinio steki o so se kaulanginga lava o e kalesia kerusiano le tanto butunu o le nganta o ni usila nei po o te ronei ma so se tafor kelope fa malo atu asiata ma fa talo fatu o ma fu ono o manantu e fai fa pela o fa talo fa mala o fa tu lima le o kaya o le so malolo lono winga e uma lo le so le nei ia o ke rofo ola wa makan kikifa ia maka isi ioe wa mata fo ina tuli le vai tamata le vai nga vale lan towia o le alu re kuskusi lima ia o toi o le lave a yor ponga isu o risi nga ui o le ele a fainga le nga o tai o le aso malo lomo mantou ia o te ronei ia o le aso fo I ua fa mana tuina e tangata maori po tangata fenua ioe fa mai o le aso ole matariki ele o se tamariki eri ole ke le ro varongo uma nge yaso wo kwa pala ila ka Facebook fa mai happy tamariki le o se aso ka mai
Se le lave ale o kako Samoa le foi. O le matariki. Fa mai le faitaunga ale au wata mai ia i ngafa matupu anga o tala anga o le tunu o New Zealand i Maoli. Fa mai a oso loa ia le fetu lea ioe. E failonga e palangi fa mai o fetu fo yourself and cross e tau fo e tatou le aniva o a umangi ko inga feku. A oso la fetu nei o kai au. E fa amana tuai ia se tausanga fou waulia. Ioe. I le faitaunga o le kalena la vai a fa maoli ma le tunu le nei. A o le ano fale la o le aso le nei. Matariki. O le aso e to manatu wai tangata whenua po tangata o le atu motu le nei o New Zealand po tangata maoli. I le lato folonga mai le amatanga ai mai se foi o fufuanga ya nga iai. Ia ma le soifuanga o loo soifua i le nei taimi. Fa mai lai o mai whaakasi ai ainga. Ioe, o le aso o le whaafitai, o le aso e tu whaatasi ai loto manganga. Ia, ai lau walunga iar kamalea o le tiau. Ioe, ai re kango sue sue. E lau walunga iar le tiau kamalea. Kama foi lele e o mai fai ngā ai, fai le lato hangi. Mana tua ese le hongi, ese le hangi. O le hongi or kama foi lele pi e valu o le puisu o resi io fa fiko ai ro mauru mo puisu. O le hangi. Ia o tamala nga o lato umu fo i le tangu i lalo le o le ele por palapala. Vela mai lar kamanga. O ka. Maka ukia. Ia ai o mai fo i io to mana tuai. Ile lato fo isa valinga ma le lato fo longa. Ia e fa faingo fiela fa mai o le new year fo ile por le tausanga fo mauti. Ia po le ala var fa ka wing. O le me siringa fia e ka Samoa. Ua maua le sia so malolo. E wa le tausanga de nei na fa mamaluina i te tonu, ma pasi e ina i fa le tula fono i te tonu au te roa. Fa mamaluina, ma le fa manatuina o le matariki. Ioi. Ai ka unga na ka mare, e ka unga o lolo faiva le ar. E te le tau hapea matariki. Le ai matariki. E ka fueri nga sa ona ka unga e happy matariki. A fa pe o le te mafuta mai wa e aru ese ku lava ma ukilangi o le wa fa solo tu la po fe lava le wa avielo ainga. E fa ata fa fa wai le nei long weekend. Ia o le safety first tatu. Ai lu saunga le mu tau tuanga lu saunga le mu. Mona sini tautolo fa tail ma to ben programmer nga tail Raisa Marina. Ia le ma to be fo no programme. Ia suga fa fo wina tanielu ma to ma danga Chris and Charles. Ia gata fo leo toro te liu. Fa talo fatu mo folo fantu ia anti auto. Limu fo no ti ma to ma danga le vanga o le afia ngata fo leo. Sunga fa finga ia sia wo fa pele ia Yohane Pastor Reverend Yohane tamali ile pua ma le fretua ia me se fo ila so ia fata tamati le lua ma le tautonga te sisi le mafuta mai na sini au Italia tamali Gibbons ia le mafuta mai fo ngor proclamer nga te lea o sia utina au le lei io e la le lei le mafuta mai na ia le sina io e pesi. E so o ke le yo nga ya ulo miti mafuka mai lungo io o le sifo ia ulo miti o vui nga io e ke mafuta mai St John's na Ukilani ia ma to tele la vo poi fantu Augustino ma lor mafuta mai Christchurch le vanga la fefe pe so nga mila fa taile mafuta mai New South Wales. Anyways mai se paki mortato au na New South Wales. Ipep ia le na fa tai wa kaung fais ko mano ai wa te tau o nga poia na matua i ave uma upalo tai tolu ma ulango ma me uma lava ia no tapu i ai fai va au New South Wales o le mea le so o se kodu se sia oi ia wo fa kwa la nga yo uso ia Lawrence ioi skamo se usa Rolani ia o tautua ioi o nga yo uso ia ele o popole le o pepe en mele e wana nga la pisi ia se uso ia malisi o li ia le fa so e sa so mai ia no manatu ave ia le na malo io
ai le na manu uaulu e ui o le karikala valatou o lea ua si mai lunga I Queenselani. Adalo faji avonga Tasi Faritano ai le mafuta boy fo le program le vanga o le afiafi persunga tirisi tu inga male tau fo I mafutanga atalo fo mo folo fantu I le vanga le fiafi ia mai le tatu tau ya moana sini tau tolo le mafuta mai fo ina I Reno Nevada America whaafitai mō le mafuta mai lino solusi whaafitai mafuta mai lunga program le vanga o le fiafi tabro wati le o se furu male toru minute ua te ai nei le tula e lima I le teimia mātou iau te rone mana tua fo o le aso lulu le ngei au I America sa alo tala aso lulu e Hawaii ma America Samoa a o le aso tofi le nei ha mātou I New Zealand au Italia e mesio Samoa e o kile mai lo ia ingisi wa kumo wa mar Pasifika au te tau whaale loa la tabi fo ngali Europa mai sia tunu whapena po le ale tūlanga o lo o iai uyo lea ea whaafte jele mafuta mai lungo le boroklame e le nevanga le mana ia I o na I tātou wa tala o to renga tafu ilea o tātou malo whaalorongia I lungo le boroklame e le nevanga fo o le fiafi ai na ono o toi momori le ngang wha malo mana ngang whaafte jele le tātou major sponsors le Tasi Market ma le tātou Tasi Pacifica Cafe va ai antu ma le fia le malanga le songa le whaafenga inga ia Reverend Jola foi Samoa o kaengi kako kanga kalo containers o talo ia o fuo whaatoanga o le ufi ulu whai tūlanga whapena lea ua whaatapena mai ia wale fonga tau mawhasi o tātou tunu ine au kilani na umalanga tu ila loi Palmerston North to te leo nisi sa whaafisi o ta ima mantou talitala noa ila loi Palmerston North nei tātou community Samoa o le fesili lea sa fesili mai ake au asiata e mawhainga mai le Tasi Market I lalo I o whanolo Samoa tūlanga whapena e mawhai a luinga o lau tala o le naunau ta inga leo le sunga le whaafenga inga Reverend Tole 4 e na ia sa ili atu e mawhai o na whaasopo lia le au onanga e alu wakua nge I kaula le Christchurch so it's just a matter of time ia a tonu fo I au ngā ia le tau longo puia li ia misi fo le tau tuolalo ia ole a vavea inga a fea tātou ele Tasi Market NJ Waitale mafuta mai fo I lunga le program le vanga fefe pe fo ia Mal Situa Roberk le Santele so I fo mruia sianta ayo manta matatu nei poke koe mana ia a talo fatu fo ia te autole mai mo mai nai tātou pitro pe koe Zavale Filippo ia ngata lea o le talainga ia pauri te pusoa ma lo le mafuta mai le nevanga o le afiafi ia Pacific 40 ma jalo for voucher ngata lea o le Maota Samoa service stations vai tele ColourShop si matafele fa fitai le mafuta mai le nevanga o le afiafi tatotu malolonga e tele ni so tanto news updates ai misifo e le ori mali ele nga meli mai ka ya kia meli merga ka fa mai siata se fai mai a singa au kala ma efisilingi ngi so mingiska ilo por kala me mesian mingiska al malai va lele man mingiska e yai ka ka maku ainga ia wa kokongi ia wa charge le custom ia me fonga ke le fongi au waku samo e oi o sisi le toale tu pe pengi kala mo I pengi kala faku po me fa pena fa mai le tala mo ila o le waka pa le au mai ka ia nga lu le kiu ke ko ngol malai va lele fleolo a siaki aku au ako mau me vatu e o va ku male lua le koru le fangi au ke le fongi iPhone si vatu foi lele wa e tutongia le lua se lau lima sfuru tala otherwise o le aka au fie au vaenga au ke le fongi o e tau te afia initial tatou updates nga tailea e tatou maro fa longia e uma mai lo le tatou malolonga fa fe loi ia le sunga ia Joseph ia te ropo sa malanga malo fa longia ai se tatou to fa longo ma to fa manatu mana tufu o le lo ma le fainga palota si tatou botunu si ka ko ya sia la langa ye fa mo le manuruti o le vang fa fa le national le lo ma mo le aso to na nei I Browns Road ai si o tatou tala no fisingia po ani si o lantou fuanga fa ta toto a wale no tu fainga palota mo tanto I au te rone pe mai atatou fa salon fa business nei talo fa la fa Samoa
O le o tau no mai I whale o loa le Tasi Market ni usila nei e tātou o loa o mea tau lima ese mai Samoa. E pei o fue ma to o launga. Tuinga matano Bluwave. Ula fala, ula nifo titi furu mua whaapea manifo oti. Maleano noa ionisi o mea tau lima ese te whiriwhiri mai ai. Mau fo ia tātou tau mawha ese mai Samoa e pei o ia. Ula mawhee. Whaapea talo, ulu mawhai. Ise tau o fiatele. Palau nei lole numero lo o ilunga monisi o whamatalanga. Le Tasi Market, le tali o lomana. Oh wow. Oh God, makes you just give me a second, eh? Hello? Auntie! Oh, Mayuko! Serioso, con ai sen mi sa comprare anche I pantaloni, ma non sparo che. Baby, what do you want? Oh. C'è fa mole sorry. Thanks. Love you to the family. Okay. Hello, Vaku. Yeah, fancy. Barbecue? Yes. We have the barbecue, please. $1 for voucher. Thanks, $1 for voucher. Do you know how much I love you? No. No. Talofa. Welcome to Maota Samoa Service Station. Talofa. 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 Ua iai foi au nanga I lunga o Pacific 40 ma le maua app. Mo nai tatou ainga o lo alala I atu lo mau. We will see you again. God bless. Toi papele atu toi te liu por club le vanga la fia fi ina o luas formiru tu te nei le tu la e lima toi titi lava to ai tonu uli tanto malo ai o mana tu fo yo nga le te mile fa a una tu tanto update nga te fo leonisi o talo toto le ga o me tupu si tanto tu I Samoa nga te ilea o au jero nei manisi o me o tupu li langi ai fa talo fa tu sunga Fatima Randy Kimoto ne mafuta le vanga le fia nga te fo le sunga to penaia Isa akola faile whaaftairi mafuta mai I ngata fo leo Evangelia Missy Waita Daloto whaaftairi mafutaka rivanga fia whirwhionga le urua I alii Agnes Smith Moores le mafuta mai fo le rivanga o le awhiawhi whaaftai marola vale ono sai. To whamata mua anae Enoka Fraser le mafuta mai rivanga o le awhiawhi ia amare tau fo I mafutanga whaaftai tele le mafuta mai I lunga o le programe ngata le sunga ia Aken amare tau fo I mafutanga Mori fa malo mi se fo fa nianga I lunga o le programe le tauta ia nei vanga o le afiafi ioe. O le tasile na vaenga ioe na sen mai le tanga tale video. Ia mi se fo ima fa pe mai ioe e tau ona tei. Now o au pe no fa tu voi le se lunga o ke kau maua se fa mau nianga o se vaenga. Ona auto mo faila ia fa ia tu se fa soa. Talo fa tsunga e sa Westerland le mafuta mai. Ai no auto sili tu la tanga tana au mai le video ia jau e fa maunia mai yes o lo ia fa maunia nga o le tulanga le ai pe ka u li fa ngai ka mai ki fo ia le ai ngalu fa mai taimi ia pe la na fa tu fo la ditala malanga ku Samoa ngai a usoi ai pe fa ke ia fo ile na ofisili mai ia le mai tai gengi o lo po le na fa mai ia tamai ta ia fainga ruenga mana vale le vanga ia rongo ingon vanga kiuki wai le sisi vaenga ma faiona la to siakina vaenga ia matulanga fa pena le or kiuki or vaenga fo ile ale quarantine walanga le la ru ko ma fau o le alu ma fau le kaimile ke sau ai faliolo e ke sau ro e arrive e saurua e o soro kiuke ngare mua.
A umaroro kiuki. O lea lau kere o mafau kele. Po ye se vai sua I le kiuki wa mtua ule karunga kala pora si loko ki fa lima le ngo waru Samoa. O lea lai tau waru ma fau na ufa matala mele. Po fea la tonu langa le fa mai o kenge ia fa ngaruenga le kiuki. Ai mara tofo. Ese uma vaenga o lai ngā luru I tonu mara valele. Ina ne te isa tia le maa ave le fua. Ke waka ko fa upor kiuki. Ai langa ye fo mara vaenga fo le quarantine. Po le meth. Vaenga fo le la ko ke siakia. Kamanga le screening a muli ala wako. E pe ia lai fa matala mai. E tau li lifa. Le fa makalanga le fa makala mai kia. E kau li lifa nga I le vaenga lea. Le screening a ako. Longo winga la ele or kiuke vaenga nga. O si vaenga na ale quarantine. Po kanga ka fo ele la ko ke siakia pe ingi seki me on pena. A ole lai fa melitala. Ua siakia kunga ma wa yeile ya inga le na afa pea e rua le koru le fai le lima po le halava devices siakia la kuma. E mesi ala kere fongi. Ka maia. Afa pea la e o vaatu ilunga au telefoni. Matulanga fa pena. You will have to pay $250 per phone. O whakurola ia. Wow. First of all, I have never heard of such a policy. Po o se tūlanga whapena. O le so kai hau le la whakanango ai le whiongan minsta ia olo. Le fu whajula utala. Ma tasi la le whaafsili. O le atu ina due au manatu e whai whaasoa mua le teimine le. A whapewhere ke mafuka mainga e whaalongo le mele pēna tupu ia oe. Whainga omi mai runga pe kau yese vaenga whaamaunianga. Pe ua nao ni tala fu ilele. Pe ia upua rek umako inga wana ole. Vai male usunga. O le kulanga la nga ia, whamaila ia ina ua whai atu. Ia, o le wa overhaul devices ia au mai. O le mea la lea. E rua sero lima sifuru device kasi. Po o le telefoni. Iyo, ale ai. O le ala amako kaufia. Pe ang o whai aku nge ike ua so na sopo utu sa ufa matalanga. O le ala vai peisi lungo informations lea na o maua. E o le a fuai fuai la inga sa uia wha soa. Ai o lona a toanga. O lea o le antu ina antu le soa taiao. A wāre wha atala noanga ma le fionga le minista. E ou le malai va lele. Le winga foi le pulenga le malai va lele. Le fionga ia olo. Ia em fai fona so tai atu ia le tinu utulanga o se wha amao nianga. Ai a fai o lea. O le winga la o la ofesini. Taro wha atu le sunga Joseph afa me se foi. Tele o tō runga de prokalame. Iyo e. A fai e mo I lea ku ai ngā whainga. O la ofesidi. Ai se awa lenga fai lea whainga. O leo ke whai aku mongi a uia. E le o kupula I tangata ia pe ka whau aku. Pe o aku I ngaruenga. Ai pe o le take de kama ia. You know, remember this is just a whaasoa fo I le beisi lungo information le au mai. Nanga o le wha mai sa aruka kalea. Yes na tupu ele o se kalafaku mako ke le ngau fe se kala a me ka fa le ngai e au fainga luenga le malo au fainga luenga ko mo ki mala tau fa pena a o winga la le wala no mana tu va tu fa so pe fa pe wa ka ko por kala mingi e o a fo I ro ka savali ya ku I ki ke Samoa to be honest it seems like e lo uma ngai ka ngaka ngai ma ko ra fa sala lau ya ka ke la buka ke ia fa malo mai o se whainga ngam lai vale maka mai roka ingoa ka ke fia ka ke lo okay it must be from the port kalame lo no winga la somehow e mawhai langa o fa soa e mau wala fo I to telo I la tou o tele o mai loa po I se kula fongo ai a fai ele I se kula fongo ngai ku inga mea ia lewo ku ala loa a wor faia a fai o ngai kausu e sau ke la sau a fai o ngai kausu e sau kere fongi fong. Ioi. A fa pea o le nai tau su e sau kere fongi fong. O ele teine walanga o upuranga sau o kamaika ile whainga ruenga ia tere loa ipo o le mef susu ia ile sifi. Ai a fa pea o rewa e fa o ngā inga lau ngā ruenga ma lou malo si anga po o se kou fau o ai lava ngai fo mengi pe supervisor ia o kou e tau te whaia le mea na ai le o fa atu la fonoina. Please don't do it. Aua. Aua e ke whaia. Le anga o le mea le kupu mai ngai.
o le kele o le ngasu le kukupu mai ngei le au whainga ruenga. E whea tūla utala. O le mea lea ka kele o iloa, i whea kora o kamai wha asoa lea. Tu lofu o ke alofa kele le au whainga ruenga, e lea a fia fo i lantou o lai wha maongi la vai o lantou tuti. But somehow, e pia fo linga mai o lea ai ai kanga kai ngau e wha leanga mea. Tak wai, e pia fo linga mai o lea ai ai kanga kai ngau e wha leanga mea. Whafsenga me o e ringo o le wingo la utala lea. E heima se kula fongo e ofo i pepai e ke whakomua. I can't really remember if me funga forms here le before ya ke o rungo le vaalele ngo wala ka ngala alen le vaalele. Po iai se fasili fa penga, are you carrying more than one cell phone or cell phone devices? Yes. Nga pa wala mea okay lo ya uia if you are carrying a laptop. Ya, me ke kangwala o e whailoa, ku i foi fafo male ku i fafo male ako laptop, ku ulung ko kongo de tray ma me o whapenga, ka kala le waki ka kala malava me whapenga, ku u kong. Aru roll kamari kongo screen. Ele ya ma se fisili u whapea mai. Ioi, are you carrying more than 1 or 2 or 3 or 10 iPhones? Sorry. It sounded like a scam. To me, it sounded more like a scam. Yeah. O mana tua nei le vaenga le, o manga kua vavia pea sa ufa asoa mua. I le vaenga le ale ai, onisi o au nanga whaasara lau sa uiai mua. O ke manga kua ngā le Bluwave. Tau sanga le Bluwave. Mo usau ai mei kukuila le vaalea o le salamasinga. O usau mai sa ai Amerika sa mo o waru ke ku o le se o ko fingi a o waonga. Fo i mai loa lea, usau le vaal salamasina. O ke folo mai la o tau no o mai ala sa mako ka ngu mai le wafu i matautu. I o ka kai mi ka kera ikiki, ka kere roa ka ikangi fa aku la fongo ingo pe fiangi fangu malo si tu lo fa fonga le tunu em fainga e mai. Ka kere roa ka ikai ro kala ikiki. Ai i ro ka kala vou nga kai mi ai o ke folo mala, o te folo mai tua silo matua, e makua silo makua. E saula lo makua, e sau mafangu e koru, o ke mankua fangu ka ke vai e kungala e mo pi o le wokai longi o ka mafu ile leo timpim, la fu isi kam fapenga. E u mala fapenga ye lo matua i lona lima. Ma savali mai, mana tua la aku le va ke savali mai o mai ko kongor kiuki. Ka miro mai lo le si piko le fa kwa e lo mai yo a inga ye fakari kali ku makau kai. Ke folo mala itua. O mai loi luma, e ke ku, nga e whaasanga mai leila wadi i e le, ka kongwa i si aki me. O whaisi umi o vai mai, o whai lava fi nau ngā silo o matua lea. Ma e wadi i e kuku au ka whakaronge la pisi fo inga e sasama. A lea ngā ka maka ia mea ai ingi mea e whaale whiawhiara o ria kongi kongol karonge la pisi lea, kongi kongol. Lea la o mai maltina lea, o lea umerki ngā whang maalosi ngai e koru. I remember e koru lea umai o ngarima. Fai ai lava fi ngaunga. Pa wale mea no tau fai tala tua, yo whapea mai le kalatina. Au ke ofo ya o lua pele, se lua whapenga. Au te ofo ya o lua pele, se lua kinga. Aya pe fia se me ke lua manga nga o ai, a whailanga ale lua whaatanga. Ya o lewa o ayo, nga sao mai ala o whangure kasi. A fia se me mwhainga o wakunga ai se avele whangu e whaonga. Kasi ar kala o kamaya, le aitina, le aie, nga le lua, e ku urkasi, e ku, whakuro maritina, o wheala a ku urfangungi a vei. Amerika dia dia di iki ngora po ne. Ale wa sila merkano ngela pisile, e anu ko merkano ngela pisile fangu fou dia. Te ilo na me mali wo fa metala ile mele, o nga o le tangata fo ile le peye e faile nga ruenga su e sanga mea. Nga kangol lo matua tu ia le fang. Kangol lo mala kamare le fang, kangol le le fangu ko fa sanga mal lo matua to fa yatu. O se malia, se ko e mai nga ale o sa valia tu lo ala o oke. Se ko e mai kasi ase o ka ko e pa ikasi le fang. Ko e pa ikasi. Ia fa mai la o kamare. Ia tina ko e pa le fangu langa le la. Nga mau le lo matua le fang. O fa kasi mafangu ye lua le siona lima. Tu loa mongi hala ukala.
whaafeko ai a whapenge I kokongor karong e lapisi. Whaafeko ai a whapenge I lo makua nguki lili umafanguia. Nguki lili umafanguia kokongu masasa ai kokongor karong e lapisi. Whamai malitala le alitina. Lea la ole a uwaru, malo uiloa. Uwaru sa au kokongor karong e lapisi la wha. Ia. Ka kei fo iroka wa aien ngā mea. Iyo. A le la ua kukulo ma le wari idea. Wa wale se mea la fai. A le ua ngukia koi maisi fangu e lua le sa te tauna sao. O tau mai o tau whaafonga fo ilan Samoa le winga o lan tatala. E iai yare ka ngaka e la koe fai sa or ngā ruenga manga rue. E iai mare ka ngaka e la koe su e manga mea. Ia o fia fo ingi mea ua ea la kua a o vau kere fongi. O nga e kokongi alo le lua se lau lima sifuru. Iyo, e lono winga. E tasi ale tali o nā mea uma. Mua. La esu ere cash. La esu ere cash. Lua. A musur kanga kai vakure cash. Le kupe. Ia waru loe. Ma walang kere fongi walangai for sure. E ma whai ngaro e kakala fo ilele. It's a brand new phone. Waka ko vaika ko ma fo phone. Ai sa tia ai le noa ta ule leia. Ole au whai ngaro e ngare malo. O vaenga la ia ka ke va ai fo ilele maro ta fa no anga itu enga me pe ira ska ilele nga fa yelom ko mo ia la utala e lo se a fa fo fa fonga mai nisi na o nga mangku pe nga sau nga va wa yo uke ia ko fa mai lo makua tama se ko mai kasi ala ufangu so ko pa o mai se ko mai kasi ala ufangu so ko pa e va ilele mimika la ka mare fa pe ia se ko pa ira ngalela nga ko a apa ko le lo makua ala u yo nga lima de si dua fo ilele anga fa sanga lo makua rungor kalo ngele le fa manga mai va tu fa fonga krau lua ya pe ko lu ngukiri li itu lo fa fonga le tu masa sa ko ngor kalo ngena pis pala lasi e ko kongu making fangu fu mai malo matu ia le la walu malo mautinua walu sa o lapis ele nga ele le foi la fa pe o ele te fa fonga mai mai alu malanga ai me se o tole nga lu fa vai taimi wa ko ke le nga ya wo nga lu fa vai taimi u molo la tala le ta tor malolonga nga le to ai tau nu la malo ion te fa wo lo ta tu fa so a fa pe o lo e sa ngi malanga o ele ke fa ngolongo mai nga lu nga fa vai taimi a nga ke aru mare uka kere fongi o lo ko olua o le uso o lo ko olua o ma ku o lo ko olua ia ma fatu ai foi la utala awalava nge imamuru sau kupe se kanga ka fa penga ai wana imisi fo ila so taya la ngole la fai mai sa mo tatu proclame I want to make sure e fisilingi el to fa va ai na forsa le fionga el minister ya olo pe ua iai se tu la fono fo fa pea i le malai va lele watu langa o tangata fa pe nei ia tato tu malolonga foi mai fa fe loi ia le to ino sunga ya siva ia me se for sunga ia Joseph Voita ole au va amalosi mai le National Party ia si tato to tala pole se kadio le merenka ko karango le vanga o le fiafi Ole a o le to taina I tua le tili pe o te toi lo toi le lauti fatulalo yo pa ia mamalu Samoa a wa o pa ia mamalu wata otoa se alau ai olvi inga I tu mau le tua soifua ona olona alofa wa fusia I tato lana whanau o se ainga I tasi e whaatalo whaatu lau to manga moe poponga tia ma lo soifua manuia malangi maa ai le ava mal faaloalo e ave ai le uleo e fai mafafonga o komiti faafoe a lauta umanga e fai loa tuai la tatou sa ilinga se ileni I lunga upenga tafa elangi Samoa e wale maa lava mativa wana umati fo I tua Maota sa tua I aile nei au onanga
Awa o lo alofa tūlai, o lo o mātou to o manga tuai, le savalia ai o sfuru valu tausanga o le au nanga. Ai panga lea, e wa aia ma loto mo momo ia sa uma, le sawaina, ma le onga o afianga o sawanga, ia i lātou, e maa le ale soifua. O nai o tātou tina ma whanau, ai whapea fo i lātou, e iei afianga tū mau soifua. Wo o lava i ta maa ma whanau tama, wa sawaina la ngona ma manatu, ma ua sulfai mai mo se fsaswani. Talo whae, o se au nanga lava i whai maltangi o na ole alofa. O le nau ta inga alau to o manga, e ala i le neisa ili ngase i leni, e whaau wau o te talapeo na whaititoa, mana laina telefoni fsaswani. Mo le tu ina atu lana tautua fsaswani, mo na i o tātou tangata o afia i sawanga. O whaatuputupu la ia leo whaetina am whanau sawaina, o lo o tausia i lauta o manga, i le pitanga o whaamomoenga. Ai, o lo o whaawawina fo i a tātou polo kalame whaalauloa, e whaupenga i na i o tātou tangata, i a loto te tele, e te te e atuai i le nei mala, ua whaima whaamai isi o tātou atino. O le ala lea Samoa o le neisa i le ngase leni i lunga o penga tafa i langi. Ua fufua ina mo le aso lusfuluiva i o lai loa o loa tolu. Mo nai o tatou ainga i atino mamau o le afa i loa mulmuli atu no fuanga e whaao o ane iai i alau fuwai. Mo tatou ainga i Samoa nei e mawhai o na tu ina mai lau fuwai i tatou ofisa tututonu i a pia. E wala awa tuai ma le nganga mawalalo i wō maainga o i tūtino mpaanga umal te o manga i Samoa nei matinu e mamau tūla i maia wa mna o mia lau saswani. I a vea oe ma whaamanuianga mo stasi mna o mia saswani e ala i lau fawai. O la mātou te talo i anga le leile tua o manuia i a tau yatu e tusa o lona fina ngalupa ia lo o tau a au fawai. Ai mai komiti whaafoe, pōlenga, sui au waio fio angal te o manga. Ai mai se tinam whanau sa wainga o loo tausia i la pitanga o whaamamuenga. Whaftai tele lava Samoa molo o tau alofa. Soi fua ma ia manuia. O leita e lea tele, tele ai mea ma lepe lepe, e toe ma rama rama ne, watai tio ata o le whale, o leita e lea tele, e tele ai mea ma lepe lepe, e toe ma rama rama ne, watai tio ata o le whale, ia e tō anga e te talo, tō atuli ma le wha maoni, tuli o leita e alu se oli, na rea tuai mawai le oli oli, ia e tō anga e te talo, tō atuli ma le wha maoni, tuli o leita e alu se oli, na rea tuai mawai le oli oli. Ia, joe papela ia turi joe taliu mai o le proklame le rimanga o le afiafi o le foi ua mahalotia ia le tau te iae me se foi o le office nei i le vaase lua o le fionga le tei fono ia le sunga Joseph waita o le tei fono o le committee le national mai le pitonu o Manurewa ia o le ua va mai ma le fionga le sui tau va fa oli le sunga ia Silva Kilari i le neivanga o le fiafi. O whoromo whatalo whātu lo whionga te whono Joseph Waita. Ia, me se whono usua tau. Ia, e mo moana whatalo whātua si ata i le porkalame tautai ia e nei fiafi. Mai se i ole mamalu sa mo ua poto i le fiafi. Ia i so mātou wa wanoa fo i a le tātou pati le national i le porkalame ale tātou polo kalaminei, mātou te wholofa ma whaatalofa tuai le pa i o sio tātou atinu. Ia e whapea fo i lau tō whāsiata o oe o lo tausia i o tātou atinu fo i le lungo o le whāsalaunga nei, ia e maisio le tātou alata nei. Ia e whapea fo i Siva, Greeting Siva, mālore so i fua, kia orana Siva. Yes, how are you doing? How are you doing, Siva? Mālore so i fua. Thank you.
And I'm really good. How are you? And how is the listener? I mean, like, I would like to ask the listeners as well. Thank you very much for giving me this opportunity to talk in front of your audience, please. Well, obviously, when they see a good-looking fella, you know, on this good-looking show, it's not a problem. Mainly, this is called Bluwave, Blue TV. Blue TV. So we match the colors. Yeah. The color, yes. yeah, the package. But anyway, so before we go into the some of the things that I wanted to discuss, we've got your Samoan chairman of the committee. What are your plans for the Matariki and any plans for the family, Siva? Matariki, we are doing a big, at the moment, until 14th of October, no time for the family, because we are working very hard to win these elections and we need to change the government, definitely. On this long weekend, we're doing a public event, very big public event. It's on 15th of July, Saturday afternoon at 3 o'clock. We're doing a public meeting with our leader, Christopher Luxon, coming from to our electorate. And it's on Netball Event Center, 95 Browns Road. So I would like to request everybody to come in there and meet and greet the leader. And you can talk to me as well. And if you've got any issues in the community or any problems you're facing, please raise the questions to our leader. We will give you the answers there. And we wanted to hear about your problems. We wanted to know more about you, what you are facing, problems, or what are the community issues we got right now in Manurewa. We wanted to know more about that. So that's how we can make a better policies for our community. Do you have any idea of some of the agenda of the day, like just to highlight some of the topics and the things that he will be covering during his visits? Yeah, when he comes at 3 o'clock at that time, and then we'll have a little bit of entertainment with Pacific culture. Entertainment is there. That's for nearly 10 to 15 minutes. And after that, we'll start the meetings. So I'll give a speech and he'll give the speech, following speech. After that, it'll be a question and answers direct to my leader. So that will be an hour question and answer. So he'll be there for nearly 2 hours to 2.5 hours and meet and greeting the people as well, mix and mingle, and you can talk to him directly as well, one-to-one in the crowd. And then if you want to ask any questions, you'll have 1 hour time to ask questions. So we got 4 mics roaming in the hall. So anybody can ask any questions, what you concern about the community. And Malo, thank you very much. I'll come back to you, Siva. Joseph, o lena whaile tātou whaatala noanga mua. E ini si o vaenga sa tātou kawaina ma tātou tala noai. Ai se o koe whaia kua hala u whaafisiri nei. O fisiri ngā mai stasio tangata. Yeah, Mari. Sa mai moina le tātou whaatala noanga. Yeah. Sa ia mai moina fo stasio whaatala noanga a le sunga ia Siva. A fisiri la, e fisiri sa o koe lau sunga. A ka kukala ngoa ngei ile national maleleipa. Pe e furi sa ia le mentality a ka ngaka. Ngari. O tātou o tangata Pasifika makaka Samoa. O ka ngaka leipa. O le mea wala inga e tui matangi olo ma e mua a wina le neifi naunga. Ma le tau wha amala malamaina o nai o tātou lava tangata. Ia ka kia ia Pasifika lau keli. Ia. Ai sea. Te lesi tūlanga o Pifo no tau atu ia te o na o le fesili e kauanga kalisa o le fesili. E le o mea wala ko le whakingoinga. Ai peka iangi. O le whaia o se vaenga whapea. O le vaai mai foi. Whakoanga i o iai. A le whapea o whaia ku e le anga le lai ku e le leili ei ku. O ngala o kulanga ua kako ese ai. Peila o le tūlanga le nei. Ua kele le tūlanga whelele ua pe ua nofo ai tangata. Ma leisi tangata. Tulo. Ona o whainga foi whaavai al tātou foi leipa. Wai, tele na ufasili tangata. Saunoanga alawa tangata e whapea. Paula valeo le pāti nā lolo fatu. So, a whai alanga kasiri kai mi ngā lo whai. Ole a avea le nā foi mentality.
e mafau ia o le leipa. Ai le ki kilo la i awala la ngei. Peila o le ulanga le iei lingo fo Manurewa. E mamao le mesa o fai mai iei lingo fo Manurewa. Le eise ofisa i Manurewa. Fiu mako e kui ma vai se sosoang. Le whapela o ska whaleanga. Mali. A olo anganga. A whai ele lei level sui e longa i kumalo. O le mea la le palo kai kangaka. Pe foi la le winga le o lau kala. A whai o le lei vaenga uma o kilangi le sui. A o le arko inga paki. O le kulanga la nga iai. Ia lofa i kangaka. A e maise o le mau o le kaimi. E mafuka i kangaka. Kusala o lau kali ele nga. E le ise mea whale kongu wai le vaenga lea. E le ise mea whale kongu wai. Langa o ke musu foi au e fai aku ni isu kele. Mali. Langa o lunga por kalame masisi mea o la foi e makau mai. Mali. Au wale i o kele mea ua polo misi ai. E le o sa vari ai la. Peila o le wingal na o lou soso aku foi i fasili. O le upale a Samoa. E kau ki fiwa o le leipa. A fa pela o ke ka waku ngisi isu ke kele foi. E nga kaulanga mafau. E mawhaina ua vai lupeo e sau noa langa o lewa e tau wha manusina i lunga o le porukalame. Ina ne i whale le matenga ma wha apea mai lea. Se visiri o kia isi a kawalangi ngā isu. E mawhaina e wha atau au maiani nei vaenga. Walanga e moni mwha maon. E peo o kala sau ngoso ingi so ka i whaprokiki Samoa. A manino ma malamalama se mea. To a fo i le tai. E whainga e kau sau ngoi ngengi so vaenga i e te. Siata o le kaimini ngei. E sale o ki o loko ngolo ki whalongo lava le ave kakukangaka i Samoa. O le isu ke le lava le o ke kau mau. Ai mau tinoa, whawhia kakusava lia le, malo le ngei. Whawhia kakusava lia. O lo moli mau mai ngisi. Ma mak whaiwhai me whakasi. Longo le akungu o mai uma. La kakusava lia, sava vari lesi aso kimu, sava vari lesi aso la inga. Ka lia mai ngisi o whaipule. Le kakusava vari aku. E kakou ke whaoi yo yaku e au mai le meka o le passion. Le se passion. O whea lau i le meka o le alofa. Le se passion. Le lau koe whakalangoa vave mai se kaimingei. Wha mole. O le sa au yak ma koe whai. O le ala le kaimia sia kai whai ele mea le kak whakankange kuai. Le tone rate. Le ala kaimia. Whako ese mai tone rate. Le ala vai ho akaka. Le whankuri loa le kako minska. O le ala mea le kulai mai kako mea le whai. Le ala ngā sia ka le isu ke le ala ngā le kufekua. E le au ngā whapor kiking whai. Ai whai ia moi. Whai ia moi ni makau. Pe o le mea ngā. Malo whaptai Joseph. O te tasi vaenga sa lau walunga i le whato e senga. E awhiwhi mai ai kuangi skorosipi. Yes. O me whapenga. O le asa tau se vei wa whai, masa tau iloilonga, masa tau sa ililinga. Wa whao ngā o ayo li whai ai a wa kupu ngā skorosipi. E mantua o e kau leng skorosipi e. Vange foi asiata. E whai skorosipi. A la e lockdown. E le ingi se o whewa ingi. E o mako. O se au ngā kari whapupua. O ke le o mama lampo where runga ia. Ai au fiak foi la le vaenga le kaimi le gei pe aku mai le lango. Se yo ako se suengi ngei me po where runga ia ngei. O le mea la u kasi asa kaka o alu manga. Wais fulua miliona ele o whalong kai fo. Ia ele mwhainga o. Whapeng o whakwale o e saunga sa o se vei mamenga. O lai fo i o kika tele a la kou fo i o longa. E sa iri ngi mea. Kele whakula whape o whela o alu iei. Ai o le ala fua mal whawai. Ia e oso sa kaunga alofa mai loa i o kakuta ngata siata. Alofa mai loa. O leo te vai atu le Herald anafi. Ia. O le la walunga mai fo. Le mere. Le toe whako e se fo. Yes. Lai o le wingo lautanga. O lea la wananga no ukau confused. O lea ua toe whatu e se ilunga o le si whako e se nganga whai. O lea e ti poti lava o tātou tangata. Masu e whaavawe au. Ua tautara no ina la le vaenga lea o te le whape e whaamailo wa o le stona i lea e whaamamusinga di ke ronga ngisi mea. O kau ieilangi fuafuanga le national. Awana i o tātou tangata pe whape e pale mai. Ia, mantua siata sa so kalisa ko le point le fu isa fa siva. Onga ua accept mai le sunga ya crystal fa laxen. Le matou teita. Le mele ole a kangu fia sawa
Le lango sa o Pasifika. Le o kala ka ia ia lumo le ava fa lo sambo. A fai wa kako wa sipal la manga. Kako kilo lo le ile me kong ka un kako wanga ia. Pe foi ona o longo nisi. Le fono fo tua Samoa. Le bolongo. Mala ko fo inga mako ia siat. To fai wa ba ko sa va so ngenia. Ale ko fai mai la fai ka mai ka mi ele ko fai ko fai ni mer ka mi o la ka. Ele so longo ka mai ki fo ia siat. Fa pam fai fa longo ngenia. Ai a wale o ngia kako. Me fo ile a siat. Ele ai sa pule la paroka. Samoa ele sa pule. Manurewa ele sa pule. Au kilani ele sa pule la paroka. Au lau kakalo. Kilo male makapoko. Po ame au foi le ave fape. Se ka ko lang fape ngale sa no ma eta. Mas se ka ko ngale ka malu al sui. Al sui pa ni na ko ka sawa. Mali. Ele amaya le malu ai fa el pa lo ka o. Malo fa ya ke o. Ele amaya foi le malu ai. Le o ka fu. Porque eu foi ma ya. O lang o sui ta ma tai Samoa. Ele ai amaya Samoa. Ele fala kaka ko ngame. Malo fabchai lo finangano malam. Shiva, when we talk about Leipa, you know, when we talk about Pacifica people, it seems like their history connected and their migrations somehow connected to the Leipa way of operations. When we talk about national, we talk about, it seems like we're bringing in infrastructure developments and, you know, business people. How can we benefit us from when you come back into power? The good question is this one. Today we are in recession. We are in big trouble because the government has printed so much money every day. So that's why the living cost is very expensive, because they didn't spend the money wisely. They didn't spend for necessary things. They spend the money for unnecessary things. So today we are debt of $95 billion. Wow. Under gone, finished. When John Key finished, National Party finished, when we were coming out, we were having a surplus billions of dollars in the account. After we come out, in 6 years, all finished that one, and we went to downside of $95 billion debt. Wow. So that money has to be paid by my grandchildren, my great-grandchildren as well. That's where in the problem. To get out of these issues, the nation has the plan how good we need to spend money. Tomorrow, the recession continues. You don't have a job, I don't have a business, and fella doesn't have, and he doesn't have a job as well. So because no jobs here, jobs are gonna be gone. To have the jobs, the businesses has to start going in good direction. Then only they can employ the people. And we have to support the small businesses. National will support the small business, like having a dairy shops or anything like a dairy shops. I know a lot of Samoans got the dairy shops as well. Auntie Lucy, she does this for the pies and these things. Very nice auntie. She tells me the problems when I go. It's not about only the Indians running the dairy shops. Samoans run their dairy shops as well. So I go and talk to the auntie, Lucy, what are the problems you're facing? She tells me the biggest problem is lamb rates. I'm scared when people can break into my store and take something from me. I can't pay the insurance. Insurance is very high. If I pay the insurance, nothing is left in my business to take home. Nothing. No customers to come and buy. So this is all small businesses. We have to protect the small businesses. They are the running this country, not the big businesses, small businesses. We need them to be growing bigger, and they have to be happy. When they go home to sleep, they should be happy. That's what we need to do. Then only the confidence comes, the recession will go off, everybody will have the jobs. Today, a lot of people do 2 jobs, 3 jobs. Nothing. You can't take $1 into your savings. No savings now. Saving is finished.
Thank you very much, Siva. Now, Joseph, mana foi le te whaalau te leo au kei lo, mea mai esi da fia Siva. O le fua esi da fia wa o lau sunga o le teitai fono. Ia morenga ngana foi lele na ia tau wha mapu esi o tātou o turu. O le tau o rental fali. Se whea kura o kala wai tasi lea vaenga matua i o struggle lai lava fo ia uia. O le tilo antu i se vaenga i ono wha tau se fali. Ma le tilo antu i le ke lele alu le rent ma le leitaimi. Mali. Ea wale e sea mare mo kesi e kaunga iai. O le whainga kāfo i o na whai o le tūlanga. O ani vaenga o whaatapena mai e le national. A wale fisoso ni ngai tūlanga o le housing and the living. Ia, na isi le fia foi asiata o le national le sa ia le tūlanga foi le afa pea ua. Umi o na eres. No fo le fale mautongi o le malo le housing. Ona e whaatau o lea. Yes. Ngai mau mai le kai minga le. You can rent to own. Ia. O le au ala foi ngala ka koe sa vadi ai. A malo mai. O le o koe fua foi ala kule ala fua le. E koe whaka ngu foi la ko wa me lea. O ngol ngi kai. Sila foi. O ki luas fulu e o foi na yo mātou tua. O luas fulu kau sanga o fo koe fiu koe kau ngau fiu. Au makuma ngā whakau because o ngau lai ma ngau fuai. E whakai ka inga le lei. Mai o lai le lei le whare. So mor kai mingi. Wale mwhai ua whangau. Ale upu sa kusi lalo. Sulu lima lo kau sanga. Whaataulo e utole. Le whare. O le koe eila se me whapenga. O ngolea. O le kai mingi eila kulai mai ia le. Vaenga fo ila. Eila o loo. Lo ngau le ia koe foi le mele e fai ngo fie e on kako koe tiro arkulanga le a peone sauno fai as ka un ka ke lo rent e si la fia o si ata e le fa pe se me o maku wale lo e ka mai kiwi po fer me la koe o la po Australia ia po Samoa pe si lo koe o e Samoa wa le fa o le se rent o arkulanga la E a fia tūlanga I matanga ruenga I wai peon o whai antu. Nao o lea ia I matanga ruenga o tangata tu mo tūl Pasifika. I lan lo le whainga malo le leipa ma tūlanga whapena. E ono suia pe sui tūlanga matanga ruenga nei pe a whape te uto e fwoi mai. A o le haso na efekti mō nai porokalame fwoi e le te le na mō mai wha mama a venga mai whainga malo. Ia, ok lo wa organization ne ke fsit kongo ia pe la o le Pasifika, tangata Pasifika, ia, as a trust, ia, e sa o le alfa, le sauna, mankula oe, o le kulanga le oe, ngei whainga whaavai le national, o kaliva veko, e le whapeo le asui ai, e oe sai au mai a fans, langa I ka kaunga whaamanguia, ka kou, ale mele iai, o le a le iai kulanga whailele siata, le ai pai kulou, ai pai ai le o maua o mai nisi langa o maku apply fa fia foi le o king o ku lu foi apply ai o mai ai alu ai me la po ka kala ma o le socia marka ma ainga le la o causa o le a o ye su suenga ma kwa sa ili nga vai ia lau kasia o maka ko vai ma ko o le sifunga take le national party ila ia fa ma ia pisinisi uma ma trust uma ia po organization e o fo I lot e fa manu ia o ala se o ia ka pa ai pa la lo fia mele la o fia fale ma fia mea ia ai ka kele fa finga ka kala ke wa ka sis o leo ke lo ala ke lo finga nga o le masangi le fa ka fo ia ka ko ma fa pe ia ka ko ngo fa ia ka fa lo I mele ai e se kai me la suye alo fakosia o lesi community keli o le ama kwa fa manguia inga ele ngakai il kula me fo nes kele o ke polo mis ak fa kula se avango se ko kula mai e fai me ia kam fa pela la sa karia kula nga ia I lo fsiri ma lo fa jai ele tūlanga onga lo fe ngai nei ma ni usila ele ngata o le taunga tā o le soifuanga ai tasi le vaenga lawa lunga tele wa avea ma wha mai pipisi. O le matua wha te tele ino le aukalepe. O le aukalepe fali. Ma le au whao mea. Wa le toe ngā oi le pō. Wa whai la vai le mūtintini o le la. Wa whai kokongo le shopping center a le whi whakauka ngaka. O le vaenga pito maa ale o le mata upu lea. O whanau la iti. Le fo ina lawa lunga mai le vai aso le tendei.
Ia, le whipunga le awari fo, ia I whafo male, Yeah. male, tūlanga fo, le oranga tamariki, le lan tau waenga. Deal. A lea no whai tau atu le amai ngai le news o le au laiki anga whio sofi ma whipunga I rungo le whale ma muswe, refuse fo le a. A lea lai tau atu leo ma skula ki au mai ma tau wha amuta si lan tau wa mio le na whai. Ai whai mai le tala tangata le onga le running at pro kalamele. Se longa whakau maingi ke FC mangi me whape ngai ave wha sofi whapena. Now le ma kua I hasha I election on the ram rage and the gang patches in public. Can you elaborate more on that? Yeah. Our leader has strictly said the gangs can't have the patches on the public areas, and we're giving the power for the police to search warrant anytime they want it. They don't need to wait to get the permission. If they wanted to get into anybody's house for doing a search warrant, yes, he can. If he wants to search any car, they can do that. So that power we're giving to the police, and we're arming the police as well. And then we will be making sure that no bike rides with the patches in the public areas, and that's all gonna be gone. And we want this country to be a democratic country. You see recently what happened, Opatiki, a small village. Yes. What a situation it is. The whole school's been closed. Who is running the country? Is the government running the country or the gangs running the country? That's what the people has to think about it. So if tomorrow National doesn't win, we're losing the democracy in this country. We need the democracy rights as well. That is very important for all of us. So it's not like somebody told us to vote for Labour. It's not that. Think 10 times before you vote. Your vote is very valuable vote. So you should think yourself, if I vote for this party, what is going to be good for my kids? My grandkids are going to be happy in this country, or they're going to be in trouble in this country. If they wanted to be very happy and smiling faces all the time, think for a good party that who work for the public. That is National Party. My question is, Siva. Yeah. Now you're running for Manurewa. Yeah. Manurewa is always known as a Lepa district. If we wanted to, like us in Mangele, Otara. How confident are you? How confident are you with your preparations, trusting the man that's, the leader, and have all the confidence? But in terms of, running against a majority, how confident are you with this race? I do pray. I believe. All right. And I say one thing all my time in my mind is like nothing is easy. But if you work hard, everything can be achievable. 1975, the Labour National Party won this electorate, 1975. After that, all Labour. But this time, there is a change. The people mindset is changing. They want the country to go in good direction. Everybody is forgot about the Labour in Samoa thinking. Samoa Labour is different rules, different party, different things, different people. Over here is different. The policies are different. Here is like a communist party kind of a thing. So thinking is different over here. So I have more confidence this time. Lot of Samoans this time will vote for National because they know they're seeing the problems in the country. Everybody is watching the problems, what is happening in the country. I do door knocking every day. I go to the streets, ask the help to vote for me. And they tell me the same problem. Samoan families, they tell me, we are very, very struggling at the moment. We can't afford to buy eggs for my family. We used to eat eggs. My kids used to eat eggs every day. But now I can't afford to buy because they're $1.10, one egg. They can't afford. So that's all I hear. So I feel so sorry for that. They are thinking, this time we need a change. We need to give the party which is a nation. We have an office here. The Labour Party knows that we're going to win every time. Samoans will vote for me, even though I don't say hello to them.
That's a blindness. We got an office. The other party don't have an office in Manurewa. No office. Only No national. office. So Only Leipa, the national. so Leipa don't have an office. Office in Manurewa, no. No office for people to help. So where will people go if they need the MP? I don't know. No emails replied. Some people tell me, no emails replied, nothing is getting. And they come to ask me. I say, I'm not an MP to help anybody because I'm only candidate. If I become an MP, definitely I can write the letters for immigration, or you want any other help, I can do it. But when I am not an MP, I can't do it. I can only guide you to see the local MP. But when they don't want to reply, I can't help it. So that is the why. Think 2 times before. You don't blindly think that Labour is the party looks for the people. No. People tell me the Labour is the party looks for the poor people. National looks for the rich people. That is completely wrong. I tell National wants poor people to become rich. We want to support everybody to work hard and get into better lifestyles. That is what our party is. Thank you, Siva Joseph. As we're coming to the conclusions of our talanoanga, ole se reactions tangata Manurewa kaki yala kuwaifo. Wai le paroka kuwa ma tele lau whakere kala maisi. Ai tato wo I whaaloto I whale o Manurewa antoa to tele lau Manurewa mai mo mai proklame. Ole se reaction tangata li teimi a mesio to approach. But whaatal no ino mata upulanga. These are real issues. Ele oni mea whatu ele oni tūlanga. Ole se reaction so far nei tangata Pasifika me se tatu tangata Samoa I Manurewa. Ia o te so fo mai ali asia pe ai la kungila ki ngalo rima le au ki fa o yo ya ko rima le o fai kau malo le se fulu nga le kasi o le ko nga malo si de ki nga ilo wow o ka wala fa pasenge la sa nga ali asia ta a fa pe ko fai kau mal se fulu nga le kasi o le o le ai ngei le malos o le o I lau wa ai ma lau fua ia uia whakanga kau le kau kala I Samoa mātou talanoa ia ma ave foi ia le whiau ale mātou foi angawa tau ia ma le pati I nai o tātou e mese lava I kalesia o le sauna anga tangata ia o le kulanga le kasi o winga foi ia o tangata e mua maka mai ia la ko kala hoi o le ngei lava ainga ia o le kula ai fai uangi ia o mala malama ma le ka ua swala pule mo le kala ngoa ma ave ia manatu mo me fa penga fa makala ia inga ingisi ava ngoa ele fa pela o le ongo le o ye mai le sefu o le ongo le o ye le lango ka ko kalaka langa le o ka sao mala malama ka ele o ko fa pong sa fo le vai tatu tanga siata ole malo faftai Joseph ole lo loman fa mo la story nei ia la foto o ani vaenga taua te tau ona mo mi ai le awai o le totele ile filo inga le male tai o le national le sunga ya Christopher Luxon ia em fa ona fa manusina le nei taimi lo so Joseph mo samo uma lava I le ava ma le whaaloalo mātou te whapea tua I mātou te wala au Samoa uma ai maise o wō maainga I le aso to ana I nei I le lua tolu sefuru I le awa uli I le iwa sefuru 5 Browns Road I Manurewa o le a tātou whailoa I ai o le a fio mai tai o le National Party tātou te whesili I ai ma ave I ai whesili pe a whapea o ia leo o le a iei le tā whaifoenga o le malo I swinga. O le atato mafuta I foi mafitau I ma le sui whaalioli le sunga I a siva. O le vanga whaupwhaia le tātou National Party I le aso lea. O te mana o mia Samoa uma awhiwhio mai. Se ua foi ke maua le mea foi lele. O lo whapea. Se langa mākou o mākou Maori Party. O mākou New South Wales Party. O ise ki ngale ilo. Mākou Blue Party. Kare ki ngā inga si vaenga. Ia, o le wala aula. Unge. Mese o le sunga le. Susu mai. E moi, o lo i ele tātou tau mawhitanga mama.
sia tau lo yel tatou tau mafutanga mama a fifio mai sunga i whawhingainga ia o le au tula tua foi ma le au fueloloa o Samoa a fio mai o lava li whanau au mai li whanau tatou lulu lima tatou tarie ma tatou talanoa ave le fesidi kira siaka e se lau fia le melo le fesidi a o le fale ai le pa malama o saula ku ualo maoka malola ai saula fesidi sa wa ele mfai a ola ku le fale fesidi ola kamanga chan ki le nga ma walau mai me ku au fa saula le fesidi o ma ka o mai o le kali pe sao pe senga mau me ai le mafai o nga alofia susu mai siata wala auria lau sunga foi ia mas ka ko wala ngi ia suak foi ka ko mafuka ila ia mas sa mo poko sa mo fio mai kala mai le iwa su lima o Browns Road i Manurewa le hol foi le net poli ia ako feilua ia ilias mo ka ko sa mo mo ka fa papa lo mo ka fa au lo mo ka sangwisi lo mo ka ko muffin me mama ele se ma ko sia ka o me kum fa bem se ele se fa poi pon Samoa ia ro ko se fa refreshment se ko fa ia fa tai la sunga Joseph final words my friend Silva Kilari, you look happy and any final words for today? Thank you very much. And the final words is going to be for this tonight is going to be talking about the public meeting. The public meeting is on 15th of July. Please do attend it and then talk to the leader and come up with your questions, come up with your issues as well. Tell you all your problems. We'll try to fix that. And we know what you having the problems right now on some of them, but some of them we don't know really, but if you can come and share with us, we will know better on that day. So it's on 3 p.m., 15th of July, Saturday. Please do come. It's for 2 hours. Please do join with us. And there's some refreshments on there. Yeah, thank you so very much. We'll see you then Saturday at 3 or 2 p.m. Because I have lots of questions that I need to come myself and ask. Good. Ask question for election. Yeah, I will try to program it, but I try to fasalong for business. And we'll have a hot cocoa. The Color Shop in Maota can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the Color Shop in Maota. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.creston@gmail.com. Talofa lava Samoa. O le o tau mai I fale o loa le Tasi Market ni usila nei e tantou o loa o mea tau lima ese mai Samoa. E pei o fue ma to o launga. Tuinga matano Bluwave. Ula fala ula nifo titi furumoa whaapea manifo oti. Maleano noa ionisi o mea tau lima ese te whiwhiri mai ai. Mau fo ia tantou tau mafa ese mai Samoa e pei o ia. Ula mawhee. Whaapea talo ulu mawhai. Ise tau o fiatele. Walau nei lole numero lo o ilunga monisi o whamatalanga. Le Tasi Market, le tali o longa nao. Jamara Bajile ua se fulu ma le 5 minute o nei le itu la e ono I le tautua whaawau alau Bluwave TV le nei fo ivanga o le awhiawhina ua mai ai le tātou whaatalitala noanga. Ia ma le sui whaao lioli o le picharu o Manurewa, Silva Kilari. Ia ai ma se foi o le tai fono o le pati po o le vahenga lea a le sunga ia Silva Kilari. Ia o le sunga ia Joseph Waita whaafte telefoi. Ile foi tamali e tusai o le lona foi ia lango sua. Mana tua foi. Si whakura o ka mai karalia. Mana tua foi o mātou ia o tātou ia. Me se ha tātou New Zealand. Ka kier por kiki e Samoa. Langa wa se ana me walu I whainga I sapangi. Ai si wha foi mela utala le se whaatula utala nei le por kiki a ka ko New Zealand. O le teimile nei. O lou pālota oe, ma lou mautinoa. E manguia ai oe ma lou ainga. Manguia ai foi me umangai kaumwhaia. O Samoa, e esi kama ese ngala ikiki. Se whakura ukala rea.
E isi tama ese ngala ike kia. O ngi usila. O rei kumalonga ke fio ai. E le se mea umia e oe sa oloko. Le ale winga o le tala. E ke mamapo ai lava ma e sanga mamapo ai lava. E tu uoti fo ile le pese fea ngai ngaku oki. A whaia o le langu mumu nga ola mailo. Ingai mumu ai fo. Pe langu moanga, pe langu mea maka. O e tau mo mele winga o la utala. No leo ngangora matou wha soa. Neo, e pule aska funge ile lao longa saa. E ese o Samoa. Pe ila la whaia tu la utala. O le mākou whai pule i sakpa ikea. Whamai ea, ale leia ma e whaia mea. Lenga sau ngoa nge, ia sunga ia Joseph Waita. Ma ngai ia yora ngakala. A wha maongi ia iau forfolanga ngai forfola i lo kumalo. Ia oi se ale musu e ave oi. Ai a whainga e aruaku i lo kumalo. E kākare a fiola upomu lela e aruai. Ai umanga e ngau forfolanga ma le lima kausanga mo re koru kausanga nga e kuai wa e ferua i fowiri paula popoa a lai sa vavali aka nga korongu ke le la fa le ku o le lai tau vai vali tu fa pena ya kako waka mama ia ma faingor kako e kisi so ia kau ke e kisi ko nga me foi lele o uputu ioi wana ngone me nga le kere nga ru kere kako tele le tatou e kisi me uputu. Nai lo wingo nga mea. Kau ke e kisi lava o nga sa e kisi o ngore ainga sa esa wai ngengi usila e amanga e whaalongo o re community sa iai o re community sa iai. Ai a whawhela pe au whakungela ukala ngei. A tatou wo ne e wa ili mawili. E iei forfolanga ngo whaalongo nga whai e whainga malole haru teminge. E iei forfolanga nga o whaalongo ai mo wa ai mo umatai lua tu rou whafonga le tunu. O fola mo nei tangata overstayers. E iei. O mai i le kaimile ngei. E se a mea nga whai e se mea ukukupu. Kasi ngā mea. Ioi. O rau te whai atu it's got nothing to do with whatsoever. E iei fo i mea le national ia nga fola ma tūlanga whapena. A ole aunga antoa ai ole mele ka ki whaiak. Oe lea e ke pāloka. Wa ia kaingange ea e pāloka e umaenga e maua mai eise poro ke ki oro whangua. Ai ia whaataua lo matala malau pālota. Moni suinga le lei. E benefiti ai oe malau ainga. Ai maise o tangata nu o se o tātou o tunu. O loo ia tunu nei. Ea walanga e whapenga ar whainga o soifuanga oro ia ingei. Ea aere lei fo ile. Tau longolongo, ea, o ia ile vahenga lea. O ke iai pea no whai atu. O leu ke kiru aku ila ukalenga. Pea au ke avangoa e kei mirea. O le a o walu fo e dele ni na ia ofisili u te fia fisili ngi ai. Fisili saoa. A e fia kofo ile manginga o le vai. E te alu sa o alai ke uku vai me le maka o le vai. Fia fisili au ke fia iloa. Po le ar fufuanga lea no whaalongolongo kia e sunga ia siva. Po le ase wha moenga lea la aiai. Ia e nei tangata nei lea tau mawhai. Awalanga e pei no whai ato. Le si vaenga o ke fia fisili ai. O ka ese whainga ka o mea le immigration le wai e kei mingei. Oro pumongia. Apalai online. Ioi, wakili, o le whailala ako e kupu mai I. Le mele o le whai o le scam me le au whai pepa. O kupea ka ngaka. Awa whaila o le anga kako feika I me whenga o ngai agencies ma ngai ka ngaka fo I e whamai e awange e whaakula fongo. A lea ua saule swing o le apalai ngolo visa. Apalai online. E roa ngai ko inga, e roa ngai o kako keira I Samoa ma ngai ka ngaka ngofo I kua ingu I kua. E lua lau ke lua whai ngā mea, e lau ke lua o e ingi internet, la fu I hoki re connections ia mana mea umalawa. Nisi nā vaenga whapena. Nisi nā vaenga ka kaunga whesilingia, po wāni whesuia inga, o wāngi mea e ongo pengifiki ei, le vale le yo atunu ue lua. Lesi scheme o le kota. Kasi ngā vaenga ka haua. Awalanga, nga ore kala o mai ngo mela ngai e afefia le fa popo runga afe ongo se lau ai sau markala
E ala kule ale kauria ia vai lai pepe fainga ruang se fa tola utala nei langa lu ke karangoa. E ava ku pepe fainga ruang. O ka ngi me ko mo mia mai. Te lo le fa fonga mai nei niso tanga tai na ava tu e fo iniso pepe fainga ruang. O le ke le maleango angoa io isi mau policy au ka fa policy ka o kai. Ai se ala le mea le ngale mai ro le afe ngo se lau lea. Pia pe mo o le harpe pe fainga ruenga e ruaku iyo walanga o le wa e offer atu. You are offering residency opportunities. O le hala le kwa inga ngā ruenga e kaunga iyo. Ele o le aunga o le fainga ruenga. O le aunga o le maliri enga le wawai. O le aunga. O ava ngoa ko ki ngofo mau pai. Ai sau ke fainga ruenga. Paura mea au ki sau ki pengifiki ma e paie. Ia le yangi me o kausuia mai o le wo ma fo I mau kausanga fia kasia o mau e kele nga o ku ia ia fa fonga mai fo le sunga means ia le fionga o pito su o Williams kasia yo me ama fa so ki fa ye lava o a fea ia kau fa ma ye kele o me ia nga o fa ka fa penga ia ai ta tia du ia ti oi ya vaenga le astona e una emisi tau le tolu iwa suma 5 Browns Road in Manurewa ya au fanga tu ia tato filo ai fo ina ia makua I fa pa ku ia inga city fa te tele o toru ngore tato por kalamele nei vanga o le afi ya ona o le aso tofile nei o daya o le aso maloro ioi o le matariki ia mantou e fa mamaluina ai ia le niu ia po le tausanga fou o le faitaunga o masina ioi taua ia I le fa maoli ma le lantou foi kalena ma le faitau ino aso no winga e le se por kalame I le aso tai au tu na tu ni usele nei o le maua mai le tatou scheduling o le aso tai au ia o le amoele no fa tara no le fionga le minister ia olo mai Samoa e fela la fa mau inga ngi so fsidia ma fsidia le tulanga le na fa tatou fa soa o yo lea ia o le ase nganga o le tauto mari la fo fonga vateli iyo poto tautai e sela na tu yama ai ele tari tonga ma le talonga I le tua o le la ka ko ui le long weekend a wali tia matapu o ina ia e lona mana la vea ia la usava ringa fai mali awai o isi fo inga paki ya me momoe I ma fo se ka ko wo ia fa fo I vinga I le tua ai se roku kero ko le wa farka usanga ke I o se farsa ia fai mali lo sa awana I e so na no tele ia te ave fo I fa swa va so e so super driver mo o ele fie pati ma fie fianga ila tou fo I o le amalanga tu fa fo to o kilani mo ta faonga ma camping ia holidays ia I pui nga le tua tulang o malafa tato filo ai vai so fo le so fu ai mo le taimi a sia ta fale mal pio volico mai le tautua le Bluwave TV ma le tato por kalame o le tautai ai fa so fua ma ia mnuia